May sangal daw iti biyag ni Dulpo. Napanday ito'y nagpa-check up iti may sa doktor, gapu iti inapa nakaululaw. Dagiti man, dagiti paspasama. Dulpo. Kumusta? Apay nga na kaita dito'y klinik ko. Kuang amin, doktor? Maululawak? Maululaw ka? Wen, doktor? Mabit lang nga ta-check upan ka. Amo kon Dulpo, amo kon no anya ti sakit mo. Anya ngay, doktor? Nakaron ti high blood mo. Ha? Kat da ito'y man ti may bagak. Tapno saan pa ay ngad adda kumaro ti high blood mo. Kasano ngay, doktor? Saan ka unay, kadagiti na mantika amakmakan. Ken, liklikamon, dagiti natataba. Nagawid nga ron ni Dulpo iti balayda, kalpasan ti check up. Ket iti rabii apan naturog dan iti asawa na. Rabiin, Dulpo. Umay kan ata maturog tan. Sige, bakit? Maturog ka latan? Aguray ka man, Dulpo. Madlaw ko ang manipod naggapo ka nagpa-check up iti doktor. Ad-adaywan na ko na. Pasensyakan, bakit? Manipod ita. Saan na mabalin nga agin na si dagta? Kan saan tamot na mabalin nga agkaida maturog? Ha? Tapay maut? Kuna nga minti doktor, atapno saanin ako maro ti high blood ko. Liklik akong dagiti natataba. Ha?